se ya mo akwa ba biem do ba Adom TV Badwam dwumadie no so wote sa 16 ana se enwumo ya na wahu se Dr. Time da so ena aba den dua yi mo nti se wonte kura da utie enwum ne mu nsem no a aka ne nyina de amon anope ya nya dogwo ha ya ne bedi nkomo dog ya mo ache mo akwa ba ya na bibia aboko de bibia aboko se 2 weeks ni de hu ana 3 weeks ya se ya ka se yekodi dadi 1 week yes ya nti ya ka kodi ya de nyame ase bibia ko kama nso awurade atom bibia ko kama de nyame ase ya since ayi na ko se 9th April April 9 next year next year April 9 yeah nti April 9th na ayi na kwakose nti Nyankopon ya adom no wode yenkwa eche na yedu sa abre na sa na eti na 1 week ni de Ewurade aya adom ama bibia aba awieye de nyame ase yeah obo ha no pe wo hwe na Dr. Tabu ko so wo sa ya le nso papa wu yeah aya metaka sembi se ewu de me mintimi si wu ano kwan ebi se ma meto Lazarus mo na Yesu kura nyani obi owi Yesu sa obi yale owi enjere se yesa yale a na nche se ungubi owo de me kura mete ebire beso ma mewu but ye wo bi te se won krabia wo bre nyanso se de mama bi obedi adanse wo se na minimum posa me wo mre tintin bi se yedai e wo manim saa wo na wo ba be wu ano pai na nka wo bre nyanye dai enso ye no that is say na bre nyanso se okonya ka de akwanhia enti ye wo bre ye wo be bu ha enye wo bre yare na de wo ko wo because nipa be bre na nka efiri be 2018 be enko be brai de ewu but ewurade de saa tumi no asemensa se obi a oyale na ne bre enso yese obewu na yale nti oba bewu de so tu ana mo duro Medimafo Herbal Hospital ho a ayaresa ene fa hodie ebeye wodia ene eye wokuada me firi ha me kwakotenase e wo pokuase mayira na me de bre ato yalefo yale so anano wo ma bi bedi adanse na oka na eye awo ho asem wose enye se me call doctor ho de me ko no maduro bosumi miensa na enan yo doctor ma me aduro se me ni me kurunkohia na dwodumi no ye kohia dumi ni na de kura me firi mu baaye that day na wo ba ono so de na seda eba obi a wanyinsan waje aduro anyinsan awanya bosumi mienu afa na aduro na obaji ye no oba beda ho ase da bia me ka kire Ghana fo ani ahwefo se Medimafo doctor eye Dr. Time da so eye Nyankopon akyede ema oman Ghana ekinye bia ni ho se dipa bia de wani fa honam famu a enye yie fi se obi kura okura aduro no oni bi enso obetwa ntoro but ye obi abaji aduro ye nya otwen atwen ama wanya bosome nkono awo bosome mienu ya mfafu ana ne kasafa sika waseda ekasa nyinsan ne bawi afa brada we ekire enipa kura doctor eye we nyina di ho adanse enti na Nyankopon de ayaresa tumi adom Dr. Time da so gisade wawo anade yesie no ope ena Dr. Time da so ontumi se wunwi na anope wonche fam yensie na yare nko na how there to America be pm e Medimafo Herbal Hospital obi hwa anope stroke na etete no wada dem be se mfinsia bebre asese di ase ase enye ono ontumi nkwa adwuma ontumi nkọ ba bia waye ti asiwu saafo na na pa me kan kire se wonya stroke no se wonsa entumi nya adwuma wonan entumi nya adwuma na wo pa ba bia kọ ama watumi akọ wadwuma se kan na wo kọ no a to America bra Medimafo Herbal Hospital anopa ya doctor kwakotenase ene ewukua da metenase enne ekina ya yawo da metenase Friday ni ye premium service Friday na wo pedia Friday gisa wo frɛ no book appointment 200 Ghana cedis wo book appointment ya
different between and then Friday. So Friday the appointment. And the appointment which you 200 year, yeah, my time. What Friday or material 200 year, yeah, my time. So be a Friday, do 1:30. It be a 1:30 to 2, a what time. And there won't mamma sound like bad no pay the oh, Barbie, who doctor, uncle, none of the ho. Now what can be a drew so I know show. But Friday, the who would you may be a bit me a d time on the mouse on one day. One basana Friday at year. And to be PM will be Medimafo Herbal Hospital. And also premium no a happy and a Kumasan so premium service near a crap and a Friday. Yeah. And you'll be happy so will come out maybe will be just over a crap. But Kumasan so joy the beer. Maintenance a joy the beer a walk now what you mubiano. Yankopon a yarduma, maintenance a will Kumasi. And to be shabby joy that yes or Bekumas. But and just say I mean kwana me ye adwuma wo hospital ye doctors mako 6 me make 7 okay and the other pay make say me de hey o ma sha adwuma so dada and na de etie ne say so say yes kitso ka say onyankopon magya de tumi e dey asem say me so me de ama masuafo enti tumi e wurade de ma me no me so me de ama madwuma ye fo no enti say wo ba Medimafo Herbal Hospital Doctor be a better than Nimbia and catch and say, Monsieur Dr. Tam, that's what Adom TV or say for time to me, Yali, so asa. The we all the catch and say, or say for time at Tommy Yali, so it is said, you commence and I will say, young can a doctor be about to be a catch and say, on for time and to Yali. The minimum say a brenna, what the better sooner, I would idea dumty, said the uncle for Bedia dance and me call a doctor, this time, but me back. And so, me back on the end, no means another will bring in no. Another person will be to she or call Medimafo. When I go past a main country, say she now what they call on some farmer if you that. So be crap mana or qua. They make a so be see me crap mamma to watching. I dance the way. You knew a Medimafo Herbal Hospital because I did a 30 kiss. Mrs. C. Me chica say me go to get me to me and me with the most shame. Me name wo bu me nsem bu nyina ye entatia case that they come say the Nyankopon nam Dr. Tam so ye e wo Medimafo Herbal Hospital no if so obo ade be si enne herbal medicine e bi ensi mu da enti ba biara wo bia obi se ma chinchin ache manante ache wo de wakom ye bebere wo yale ne ankwa Medimafo Herbal Hospital ye wo last stop we say o chinchin fo bia chinchin na obepiem awo Medimafo na wanya ayaresa asense se Medimafo ani amawo a wen biem ne betimi adi amam wo yare wako Medimafo ti yentumi nsaw yare ade na koda kopa ba bi da na yede twen wuwu efise ewiase ba bi biara ne webetim asaw yare apart from Medimafo Herbal Hospital we say ono na awurade de ne kotena akwayem adadua na ya wanfa nsu ankala no da bia ya meka asem bi say the entire to me na awurade de ama me emu ayedu na Herbal Hospital na Herbal Standard bebre every fair omo patient eba ho de say tem wana me china konchin na obi nsu di fufu enti eye den ya to me ni me enu anye den anye peda said ye ka asem say ehimfu nchire no bi di da bia achi enti Medimafo Herbal Hospital enti na obi tumi de nani eba Medimafo Herbal Hospital ano person bia wani enhuna de ye declare say wani no enhuna de biemo wo de bra Medimafo Herbal Hospital ani de me shaw na otwemi enu pe na megidi se onyankopon adom ni tumi a odi atai Dr. Tam da so echi no na otwemi enu no wani behuna de ma wotumi akenkan me kai 1 mpb wo pre wo atwuma ngo biaja no da bia onu oye ni politics kra na okọ radio na TV so say the minim fa Dr. Tam da so say me papa on there on ka say obi papa me papa owo 89 to 90 years na nani enhuna there for the past 10 years ye didn't call Medimafo no me say nani no Bible kura no wotimi the Bible no to table so na okenkan
we ye testimony ma me bi ka se wo yarefo bi yare na o chinkina ana o pese wo sa ne ho yade a onko Medimafo Herbal Hospital. Medimafo Herbal Hospital there gidie wawuo gidie wo hyefam epe na on tumi na wunwi me kai se me share me dwumadi ase be mfie miensa ana me hia yade bi a se nya mawura de na share me di aka ka gense woman no yemfa no nko because na me hu bi da woman no omo free enkayo krobo efro ho gogoi krom na de me hu yense for the first time one yalefo eba na brani mu ekura bucket di nachi efise otena se na edisima enumu a ensu a echi free na wi de mbabru se 34 no bag se obi tam kohwiegu na me bisa bra ni kru na ode man se adenos me ye ayare kidney ni liver eda comfort no che hospital na enura ene na nsa me call ne ho me duru ho na doctor sin na betwa me hu hiaye ka chem se me mfa ne nko na de aduru de enye yie bia because se woda ha na nso na na extra bia betua bia ne ye tua he de atoagu enye yie ye mfa ne nko na for first time me hu se obi ba hospital na nani no a eguso no fita nim tuntum nim ni nyina aye ko te se moja na ni nyina ko te se moja tuntum bi ani ho fita bi anyi dai eni ho na ebro mo de metna na ne nan no ne sra ni nyina ahohoro na echinsuo no ne kure ni kamya ka se mo nsan fa no nko ebra me be ka se we de mo nfa no nko no a ana ewurade share me din se wo na wo se gise de wawuo ana yesie no mami wo ngui na me bisa abrante no so me de nka me mfa no ma na me ma me ne ba hospital wa ha na edi betu fie na ye ma me se ye fa ni time that na time that se wunya nku ade a ye fa wo mbla tin edi ba ya no kwa gidi a me wura de ma me de hwe woman no me hwe no na me hwe de biem because nya me nku na ya na de bia me wo enti be 2 months ana na pa me ko je hu se oba bi ni kunu abetena medim na omo seresere enti ye ka se doctor na wunim ye na me se de bi menim mo no doctor won kam se de bi menkai and was ye ni efri gogoi krum ba ye ana mani ko hwe sister to kan ya de bia mani hwe first eye ne sere no de bi hu ye se ne kokromoti pele na presta ketewa bi etale ana me hwe na me hu na ni so ni nyina red nyina ekọ amanaka white ya black them ana buzam se ana was ya babem prince and ya metowa ya beto other doctors no na ewurade aye dai amaye meyire no ne ho aye dai aton wow ana ma me hu se ayaresa enye mfidie enye enuro ewurade ye yale safo fi sabim se sa woman ne kidney no enye se bi eduro no ewurade sesa kidney foforo ade betum ewurade man liver foforo etime kachira yarefo bia se due to my me wo hey dwumadi a my die ani ayare se ewurade na me so asan menim se ewurade na bo anipadua enti die oye ka na ka se ya ono na oye enti se anope oyarefo a wo hwe me wo gitum se wo nyankopon na bo wo a stroke na wanya ne manje ho akinye kidney yese asan na manje ho akinye liver na yese anya adwuma na manje ho akinye de kana ya de close ube wo no anano se me videos bi my bi say 80 say mu say 80 through say 82 years yeah ye na ha na wo se ye de no wo he enkokọ ye ka se ye fo ne kokọ mfo anoche o se oba Medimafo baji aduro no na okokọ ma enti nansa na edi 3 days ansana na ni ye dey etie na ni tie no omutwa to TV so eno obaji aduro nso okodi na dance ye wo aso dem so no omutwa to TV so ena ne ban ko ya ne wakum akokọ no so no omutwa to TV oya ne ban ka se afekwa ofre ne papa so o tini koko enti ye kromofo nyina nwa say at the age of 82 no wa ya stroke ya wakoko man ya ye ntimi enye hwe ya boy tete ye fa no ko
konfo anoche na 83 years watimi asamba enkom sei no na ye obia nwanwade medi etwa tro ba akokla ye bronya on se bronya so ye be chaade eno so ye be che TV 70 wa crab mobile phone 30 kuma so TV 50 mobile phone 30 no yan se obi owo Medimafo card doctor we pay number no ha o sa ya lewi a no wa sign actually be PM Medimafo 0244 77 4282 na 0500 727215 0245 449592 ofure numbers we in eba Medimafo me kwatena se action ya resafo ne ewurade onam Dr. Tam da so obesa o yale amen enti dog numbers ne wo screen ase no wada wo mafa na friend bibi kire wadwen na wanti a wo friend na obeje so na ma memfa we enfemu ma wo se kumpu Ghana cash back promo no ekoso prime cash back season no koso den a make enti product bia wo to bia no yenko kumpu Ghana cash back promo na onso kwajo de say Samsung say LG say TCL say Dell Nasco Techno Infinix Itel no nyina discount wo so ne me bobo so nyina wo bowura kumpu Ghana wo mo prime cash back season e koso nti discounted ayi ene ye ton wo ho tumi kana kopa de SC kumpu Ghana ba bia obehu bia akoho ma yeton sa anu emayi ho ya tete so eno echi so say mobile phones electronic products they say laptops printers desktops mobile phones tablets televisions fridges home theaters air conditioners gas cookers nini na ya tete so inti bowura mu call kumpu Ghana cash back promo no koso na so kokoto de wo ho na wugina ayi showroom no mu ato wo ne ma no ano wo so bi tapel busa question ba ko bi no twa nso a packaging achade bebre ka ho ayede ma wo mpewe na opede yentwumika na kumpu Ghana cashback season na ekoso sabre kosi se December ye bewura mu no nso koto bi wo ho ne tete so mawo fresh 0302 752020 0302752020 now so kopel de CCA wo ho yedofo yi edi no birthday nti ya wish no a happy birthday enko emma Regina owo divisional headquarters asinfosu CID Regina daso no onkwaso okuma mompa ye rade nye ni nyina mfa mawo Alfreda mo amani boni owo na wishi nti we no from Godwin Deti our no divisional headquarters asinfosu and ode ma Regina Bill wono so ewo divisional CID fosu happy birthday enko emfa mount ye ne no ye birthday celebrant ba kwa yinya no no wa wudu awode ne bia no erade shell erade nya okese so be kese ya hana be makwan ne ne nkomo no mede asie ahosepe wo ho ye de beba na ase ampofo jesu betena se de pense mo no abroad ko so mo afide ne na Adom TV fi se wazo ye medi de afia amankwa tamaklo